Ja ću pozvati da u nastavku radionica pričamo malo konačno o obračunu zarada, o izazovima za jednu payroll službu i u to će vas uvesti moja koleginica, konsultant za HR modul i obračun zarada u Panteonu, Dragana Simić. Pozdravite je. Dobar dan, moje ime je Dragana Simić i u kompaniji Data Lab radim kao konsultant za kadrove i obračun zarada. Na današnjoj prezentaciji ćemo proći kroz neke funkcionalnosti koje su razvijene u Panteonu, a u cilju što brže i jednostavnije pripreme podataka za obračun zarada, pa i samog obračuna zarada. Znamo koliko posao obračuna zarada može da bude veoma stresan, pa se nadam da će ove funkcionalnosti bar malo umanjiti taj stres. Najprije ćemo poći od prve funkcionalnosti, to je podešavanje po odeljenju. U samom Panteonu koristimo dve dimenzije po kojima možemo pratiti analitiku u okviru kadrova. To su odeljenja i nosioc troška. I upravo ova dimenzija odeljenja koristit će kasnije u ovoj funkcionalnosti i samim tim dodajemo još dodatni značaj za tu dimenziju. Prvo ćemo pokazati koje su to osnovna podešavanja koje su potrebno uraditi u Panteonu da bi ova funkcionalnost bila uopšte dostupna korisnicima. Dakle, u okviru administratorske konzole postoji jedno podešavanje koje se odnosi na kadrove i u okviru njega je potrebno počekirati polje podešavanja po odeljenju. To polje vidite u gornjem desnom uglu. Sledeće podešavanje se odnosi na deo u koji se nalazi u zaradama i tu je potrebno čekirati polje podešavanja obračuna po odeljenjima. Aktiviranjem ova dva polja, u stvari smo aktivirali tu dodatnu funkcionalnost u Panteonu koja nam omogućava da samom obračunu zarada pristupimo na sasvim drugačiji način. Efekti ovakvog podešavanja se najpre mogu odraziti na obračun dana godišnjeg odmora koji pripadaju zaposlenom, zatim za obračun minulog rada možemo videti efekat na šifarnicima prosečnih zarada, na vrstama zarada i vrstama rada. U daljem nastavku ćemo proći kroz svaki od ovih koraka, vidjeti koje su to neophodno podešavanja, kao i efekat primene tog podešavanja. Na sledećem ekranu vidimo neko podešavanje koje se odnosi na podešavanje obračuna broja dana godišnjeg odmora za zaposlenog. U Panteonu postoji mogućnost da na nivou preduzeća definišete kriterijume po kojima se obračunava broj dana godišnjeg odmora, a takođe postoji mogućnost da definišete koje su to neke granične vrednosti, odnosno minimalni i maksimalni broj dana godišnjeg odmora. I u gornjem desnom uglu vidimo, u prvom redu koji je uokviren plavom bojom, vidimo koje su to podešavanja koje su definisane za preduzeće. Međutim, u donjim redovima nam se u ovom slučaju sada pojavljuju lista svih odeljenja koje su aktivne u preduzeću. Ukoliko imamo izuzetak od ovog pravila koje važi za preduzeće, možemo raditi dodatno podešavanje na nivou svakog odeljenja i to rešenje kasnije primeniti prilikom određivanja broja dana godišnjeg odmora. U ovom slučaju vidimo da smo ovde uradili neku izmenu podešavanja za odeljenje menadžment, pa smo definisali, na primjer, da je maksimalni broj dana godišnjeg odmora 35, dok je, na primjer, za cijelo preduzeće važeći maksimalni broj dana godišnjeg odmora 30 dana. Naravno, ukoliko za ostalo odeljenja nemamo izuzetak od ovog pravila koji važi za preduzeće, podešavanja za ostalo odeljenja nećemo ni raditi. Ovde vidimo još jednu listu, u stvari gde se pojavljuje to podešavanje za određivanje broja dana godišnjeg odmora, znači pojavljuje se u administratorskoj konzoli u delu za godišnji odmor, u gornjem delu su neka standardna podešavanja koje se tu nalaze, a dole nam se nalazi lista svih odeljenja, međutim, s obzirom nekad imamo manji prostor u pregledu, možemo postaviti neki filtr na odeljenja, pa onda u pregledu vidjeti samo odeljenja koje nas zanimaju i ispratiti podešavanja koje se odnose na ta odeljenja. Na sledećem primjeru možemo vidjeti koji je efekat obračuna dana godišnjeg odmora za zaposlene u zavisnosti od toga kom odeljenju pripadaju. Sa leve strane je zaposleni koji pripada odeljenju marketing, a sa desne strane zaposleni koji pripada odeljenju proizvodnja, a dole vidimo da su obračun godišnjeg odmora različiti u zavisnosti na podešavanja koje smo prethodno uradili. Sledeći deo je deo koji se odnosi na primjenu ovog podešavanja na obračun minulog rada. Znamo da je možda najstandardniji oblik obračuna minulog rada tako što se na
radni staž u preduzeću, obračunava procenat minulog rada od 0,4% i to se najčešće koristi. Međutim, neretko se dešava u praksi da poslodavac želi da ima malo drugačija podešavanja, pa recimo možda za radnike u proizvodnji želi da odobri koeficijent od 0,5% ili, na primjer, da obračunava minuli rad na celokupan radni staž. I upravo kao i u prethodnom slučaju, uradit ćemo dodatna podešavanja, odnosno izmene standardnog podešavanja na nivou preduzeća, pa vidimo da je ovde za odeljenje proizvodnje definisano da je obračun minulog rada 5% za svaku godinu radnog staža. Na sledećim primerima ćemo pogledati kako se to manifestuje direktno kod samih zaposlenih. Na ovom primeru imamo dva zaposlena. Jedan zaposleni je u sektoru marketing, dok je drugi zaposleni u sektoru proizvodnje. I u samom podešavanju smo stavili da oni imaju isti broj godina radnog staža, odnosno ukupno 4 godine radnog staža, 10 meseci i 15 dana. Znači 4 godine za obračun minulog rada. Na sledećem ekranu vidimo kako se to manifestuje na samom obračunu. U gornjem redu vidimo da je za zaposlenog koji je u sektoru marketing procenat koji će se primeniti za minuli rad 1,6%, odnosno 4 godine puta 0,4%, to je 1,6%, a za zaposlenog koji je u sektoru proizvodnja, ovaj procenat je uvećan i iznosi 2%, odnosno 4 godine puta 0,5, to je 2%. Za ova dva zaposlena smo i definisali istu bruto zaradu u iznosu od 100.000, pa samim tim možemo vidjeti koji je to finansijski efekt na obračun minulog rada kod ova dva zaposlena. Kod ovog prvog zaposlenog obračunat minuli rad je u iznosu od 1.600 dinara, dok je kod drugog zaposlenog obračunati minuli rad u iznosu od 2.000 dinara. Znači, sam obračun se pokreće na isti način za sve zaposlene, ali sami efekti obračuna u pozadini se razlikuju od toga kako je podešavanje na tom odeljenju kome pripada zaposleni. Ovo je sledeći efekt se odražava na šifarnike neke koje su zastupljene u Pantonu. Sam obračun Panton se najviše zasniva na šifarniku prosečnih plata, odnosno to je šifarnik koji sadrži neke zakonom propisane parametre na kojima se bazira obračun. Dakle, sa našeg web servisa ste u mogućnosti da uvezete podatke koji se odnosi na fond sati za dati mesec, kolika je minimalna bruto zarada, zatim kolika je minimalna osnovica za doprinos. Međutim, pored zakonom propisanih parametara, ovaj šifarnik možemo da iskoristimo i za definisanje nekih, kako ih mi zovemo, polja po želji, gde možemo definisati u zavisnosti od potreba klijenta još neke dodatne vrednosti. Najčešće koristimo za definisanje ugovorenog iznosa za topli obrok i za regres. Sad na ovom ovde primjeru vidimo da je, na primjer, na nivou kompanije topli obrok 1.000 dinara, takođe regres 1.000 dinara, međutim za sektor proizvodnje smo stavili drugačije vrednosti, tako da je iznos toplog obroka 2.000 dinara, a iznos regresa 1.500 dinara. U samom obračunu to bi se prikazalo ovako, dakle za dva zaposlena koji pripadaju različitim sektorima, jedan zaposleni pripada sektoru marketing i za njega je obračunat topli obrok 1.000 dinara, regres od 1.000 dinara takođe, jer on povlači vrednosti koji su definisane na nivou preduzeća, dok za radnika koji se nalazi u sektoru proizvodnja, iznos toplog obroka iznosi 2.000 dinara, a iznos regresa 1.500 dinara. Sledeći deo gde možemo videti takođe primjenu podešavanja po odeljenju su vrste zarada. Često ste verovatno imali u praksi primer odnosno zahtev da poslodavac za jednu grupu zaposlenih obračunava zaradu u bruto iznosu, pa recimo za radnike u proizvodnju bruto po satu i slično. I u to takvoj situaciji, prema staroj nekoj postavci, bili ste u obavezi onda da kreirate više vrste zarade. Znači, za svaku od tih postavka imate posebnu vrstu zarade i prilikom samog obračuna morali bi da vodite računa o tome kom zaposlenu koju vrstu zarade dodeljujete, da li ste mu dodelili ispravno odeljenje i slično. To naravno u praksi prouzrokuje veliki broj grešaka, međutim ovakvim podešavanjem možemo podesiti samo jednu vrstu zarade. To je ova, recimo u ovom slučaju RDČ, a u donjem delu imamo podešavanje koje se odnosi na nivou preduzeća.
Dakle, ovde podešavamo samo izuzetak od pravila. Ukoliko za neko odeljenje postoji drugačije podešavanje, onda ćemo raditi drugačije podešavanje od standarda i to ćemo primeniti u samom obračunu. Ovako izgleda jedna kartica, da je nazovemo, gde podešavamo vrstu zarade i jedno od bitnih polja je ovde upravo polje formula, gde možemo definisati kako se ona obračunava, a ukoliko postoji razlika od nekog standarda, onda ćemo za to neko drugo odeljenje podesiti drugačiju formu. Na ovom primjeru možemo vidjeti kako to izgleda. Dakle, vidimo da imamo definisano za odeljenje marketing jednu vrstu zarade, za odeljenje proizvodnju druge, odnosno definisani su i različiti ulazni parametri. Za marketing su ulazni parametri sati, a za proizvodnju dani. Sledeća bitna stavka kod podešavanja vrsta zarada je deo koji se odnosi na podešavanje knjiženja. Znači, na svakoj od ovih vrsta zarada imamo mogućnost da definišemo na kom kontu će se knjižiti net zarada ove vrste zarade. Tako da vidimo da je neka opšta postavka da ide knjiženje na konto 52000 i 4500, međutim, izuzetak od ovog pravila se odnosi na odeljenje proizvodnja, gde knjiženja idu na drugačiji konto. Na sledećem slajdu ćemo videti ovaj deo koji se odnosi na samu pripremu obračuna, pa vidimo da su kao ulazni parametri kod zaposlenog u sektoru marketing 176 sati, dok je za ulazni parametar kod zaposlenog u sektoru proizvodnja 22 radna dana. Efekat obračuna će biti isto, odnosno bit će ista bruto plata, a kao što smo prethodno naveli, ostali parametri će se razlikovati u odnosu na podešavanje koje se odnose na određeno odeljenje. Na sledećem primjeru ćemo vidjeti koji su to efekti na samom knjiženju. Dakle, s obzirom da je neto bruto zarada bila ista, samim tim je i neto zarada ista, međutim, efekti knjiženja su malo različiti, odnosno knjiži se na odvojena konta, različita konta. U Pantonu svaka vrsta zarada se vezuje za određenu vrstu rada i preko vrsta rada mi definišemo koji su to doprinosi i porezi koji se obračunavaju za tu vrstu zarade, a pored toga što definišemo koji su to porezi i doprinosi, mi takođe definišemo na kojom konta se knjiže ti porezi i doprinosi. I slično kao i u prethodnom primjeru gde smo mogli da razdvojimo konta na koje se knjiže neto zarade, isto tako možemo na nivou svakog od doprinosa da definišemo koje su to konta na koje se knjiži doprinos. Znači, isto kao i u prethodnim primjerima, ukoliko se knjiže na ista konta koja su definisana standardno za preduzeća, nećemo raditi nikakvo dodatno podešavanje na nivou odeljenja. Međutim, ukoliko postoji neki izuzetak, onda ćemo za to odeljenje postaviti drugačija konta, a sam efekat knjiženja će se videti kasnije u nalogu knjiženja. Ovde je jedan primjer da smo ispratili porez na zarade, pa vidimo da je na sektoru marketinga definisan jedan konto, dok je na sektoru proizvodnje definisan drugi konto. Prethodna funkcionalnost, dakle, možda ima najviše primjenu u većim kompanijama, odnosno u preduzećima koji imaju veliki broj zaposlenih, pa se samim tim sam proces dosta olakšava i smanjuje se mogućnost greške, međutim to svakako ne umanjuje funkcionalnost ove dorade i primjene i u manjim preduzećima. Sledeći deo koji ćemo pogledati je uvoz podataka u pripremu obračuna iz XLS fajla. U Pantonu postoji mnogo mogućnosti kako možete evidentirati sate zaposlenog i pripremiti ih za obračun. Jedan od načina je koji je možda i najlakši za primjenu, jeste uvoz podataka iz XLS fajla. Svakako tu postoje dve mogućnosti. Jedna je koja podržava vertikalnu strukturu, a druga je horizontalna, pa ćemo sada proći malo kroz podešavanje i primjenu ove funkcionalnosti. Kada aktiviramo ovu funkcionalnost, otvara nam se jedna forma na kojoj je potrebno raditi podešavanja kako bi ovo sve funkcionisalo. Malo nelogično, počet ćemo od podešavanja koje se nalaze sa desne strane. Vidite da su tu definisane neke kolone A, B, C, D.
Šta smo time u stvari podesili? Dakle, podesili smo koje će se podaci nalaziti u koloni A, B, C, D. Dakle, vidimo da se u koloni A nalaze podaci o radniku, u koloni B radno mesto, u koloni C odeljenje i u koloni D nosioc troška. Međutim, pored toga što smo definisali koje podatke popunjavamo u tim kolonama, potrebno je definisati koju baš vrednost za tu kategoriju podatka treba da popunimo. Tako da u koloni A smo definisali da popunjavamo šifru radnika, u koloni B šifru radnog mesta, u koloni C naziv odeljenja, a u koloni D naziv nosioca troška. Naravno, šifra, odnosno podatak o zaposlenom je obavezan podatak, dok su ostale 3 vrednosti opcione i nisu neophodne popuniti, ali ukoliko želite možete njih popuniti u Excelu. Ovaj srednji deo definiše koje su to vrste zarade koje ćemo moći da uvozimo preko Excel file. Dakle, u koloni VZ definišemo šifre tih vrsta zarada, međutim, sa desne strane imamo 4 kolone koje se odnose na tip podataka. U samom Pantheonu možemo kao parametar za uvoz podataka koristiti sate, iznos, indeks i odnos i dan. Samim tim smo definisali kako smo definisali koji je to tip podataka, sa leve strane ćemo još definisati u kojim kolonama popunjavamo te podatke. Pa smo stavili da podatak o tipu podataka 1 unosimo kroz kolonu F, tip podataka 2, odnosno iznos, unosimo kroz kolonu G, tip podataka indeksni odnos unosimo kroz kolonu H i tip podataka dani kroz kolonu E. Na sledećem primjeru ćemo vidjeti kako otprilike izgleda jedan Excel file gde su popunjeni podaci za uvoz podataka. Dakle, vidimo da se u prvoj koloni nalazi podatak o šifri radnika. Kolone koje su označene zelenom bojom B, C i D su opcione i nije ih potrebno popuniti. Ukoliko one potpuno ostanu prazne, program će uvesti one podatke i vezati ih za defaultne vrednosti koje su unete u personalnoj mapi zaposlenih. U koloni E unosimo šifru vrste zarada, a u kolonama F, G, H i I unosimo vrednost, odnosno ulazni podatak za tu vrstu zarade. Sad, u zavisnosti od toga na što se odnosi ta vrsta zarada, različite podatke ćemo popuniti. Tako, na primjer, za sate rada ćemo popuniti prvu kolonu koja se odnosi na sate. Ukoliko se radi o nekom iznosu, onda ćemo popuniti kolonu G. Ukoliko se radi o indeksnom odnosu, kolonu H i ukoliko se radi o brojima dana, popunit ćemo kolonu I. Verovatno vam je već jasno popunjavanje podataka za vrstu zarade RDČ i DOP, to su redovan rad i godišnji odmor. Međutim, vidite ove vrednosti 0,01 koje su onako minimalne. Zašto se one popunjavaju? U Pantheonu imamo neke vrste zarade koje se obračunavaju na osnovu vrednosti neke druge vrste zarade. Pa najčešće se to opet odnosi na definisanje zarade za obračun toplog obroka, koja se u praksi, na primjer, najviše vezuje za sate redovnog rada. Da bi se to, sama ta formula se već definiše na samoj vrsti zarade za obračun toplog obroka, međutim, da bi se ono uopšte obračunalo, mora da se pronađe u obračunu. Da bi se ona našla u obračunu, moramo uneti neku minimalnu vrednost, koja je u ovom slučaju 0,01. Prilikom samog uvoza podataka, program radi neku proveru ispravnosti podataka, odnosno da li su podaci koji su uneti u Excelu podudaraju sa šifarnicima u Pantheonu. Ukoliko tu dođe do neke razlike, odnosno ukoliko podaci u Excelu nisu najispravnije popunjeni, na primjer, ispred šifre zaposlenog unesete blanko ili unesete neku pogrešnu vrstu zarade ili slično, on će vam to detektovati kao problem. Sam problem možete ispraviti direktno u Pantheonu ili vratiti korisniku koji vam je dostavio te podatke da unese ispravne podatke u Excelu i kao takvo ga uvezete. U donjem delu vidite podatke koji su iz uvoza podataka preneti direktno u obračun. Znači, između samog uvoza podataka i obračuna postoji jedan međukorak gdje vi možete vidjeti koji su to podaci koji su uveženi iz Excela i ukoliko su oni ispravno popunjeni, onda tek prenesete u obračun i vidljivost tih podataka vidite u donjem delu. To je ovde isto taj primer. Sledeća funkcionalnost koja je nešto kraće u primjeni je isto uvoz iz XLS formata,
ali gde su podaci malo drugačije strukturirani, odnosno definisani su u horizontalnoj strukturi. Sa desne strane imamo iste podešavanja kao u prethodnom primjeru, da definišemo koji su to podaci koji se unose u koloni A, B, C i D. Međutim, ono malo što je različito u odnosu na prethodni primjer je deo gde se rade postavke koje se odnose na samu vrstu zarade. Pa već vidimo da je u tom srednjem delu definisano tačno u kojoj koloni se nalazi koja vrsta zarade i koji tip podataka se unosi za tu vrstu zarade. Pa vidimo u ovoj prvoj koloni F, da se unosi RDČ, odnosno to nam je kao neka vrsta zarade za obračun bruto zarade i kao ulazni parametar za nju su sati. Međutim, u koloni G, gde se unosi regres, kao ulazni podatak je tip podataka iznos. Na sledećem primjeru ćemo pogledati kako izgleda jedan Excel fajl sa popunjenim podacima za uvoz. Dakle, vidimo da se ovde podaci o radniku nalaze u jednom redu. U prvoj koloni se popunjava podatak o zaposlenom, kolone B, C i D su opcione, a u sledećim kolonama se unose podaci koji se odnose na određenu vrstu zarade. Znači, svaka kolona u Excel fajlu određuje određenu vrstu zarade i tu se popunjavaju podaci za tu vrstu zarade. I to je ono malo što se razlikuje u odnosu na prethodni primer, gde za svakog zaposlenog unosimo onoliko redova koliko imamo vrste zarada koje želimo da uvezemo, a ovde je sve strukturirano tako da se podaci za jednog zaposlenog nalaze u jednom redu, ali su kolone predefinisane i u određenu kolonu popunjavamo podatak koji želimo da uvezemo. Dakle, to je isto kao i prethodno. Još sam zaboravila da naglasim da kod ovakvog uvoza podataka iz Excel fajla, ono što je jako bitno jeste takođe da se jednom definisane kolone ne mogu, mogu se menjati, ali je bitno da korisnik ne menja na svoju volju, nego da jednostavno Excel koji se uvozi svojom strukturom mora da odgovara onom podešavanju koje je podešeno u Pantheonu. Sama primjena ovakvog podešavanja ima najveći efekt kod uvoza potpunog obračuna, a takođe se može koristiti i za uvoz delova obračuna. Možda ćete vi sate već evidentirati u Pantheon, ali neke dodatne bonuse ili neke satnice, benefite možete uvoziti iz Excel fajla. Takođe, kod samog uvoza postoji mogućnost da ili uvezete iz početka sve podatke ili da već prethodno uvežene podatke izmenite sa novim uvozom. Tako da u praksi možete kombinovati i sa ostalim mogućnostima koje im pruži Pantheon za evidenciju sati i za sam obračun. Toliko od mene. Imate li pitanja? Hvala.